tervist kõikidele vaatajatele, täna me mängime Standoff 2 esimest korda. Nii, ja me oleme mängus ja lähme siis sinisesse tiimi äkki või? Me ei saagi valida või? Holy! See sensitivity on nii halb, ma ei saa eriti liigutada. Holy sheep! Holy sheep! Holy sheep! Holy! Holy sheep! Holy sheep! Mul ongi ainult relv või? Püstol või? What the fuck? 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 No! Oh my god! Aidake! No! Mitu killi ma tegin? Tegin päris hästi esimese mängu kohta. Oh my god. No! No! Snaipriga! See venal on snaiper, minge sisse, ta on mingi dildo ju. Minu! Veel või? Siin ka. Ai! What the fuck? What the fuck? 2,000 years later. What the fuck? What the fuck? Fuck this game! Fuck you! Fuck you! Oh my god, teid on nii palju! Täitsa kannis! What the fuck? What the fuck? See nuga! Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? No. Would you rather... Proovime nüüd teha mingi tuujerpas. Meil on see asi. Hello, motherfucker! Oh my god, see dildo rai... Creeper! Creeper! Oi ei, mu aku! Oh shit, Creeper! Oh man! Sure! Fuck you! Creeper! What the fuck? Fuck you! What? Ma panin sellele vennale heedi või? See vend ei saanud fucking surma. Fuck you! What the fuck was that? What the fuck was that? What the fuck?